کمیسیون بالا سربخویا هلبجارتنان لعراق اوفیسا دهوگ آماده کاریان خود که جبو هلبجارتنان جواتین پارێزگەهان یەنکو بڕیال سەرهاتیەدان لە 1/4/2020 بێنە ئەنجامدان دەنگدانە ئاواران یەک ji ئاریشên سەرەکیە لێ کمیسیونێ مال کار خود که با پراستی بجنه و کو اف آوره هرم کردستان دنگ خودن که کمیسیون لیدمی یاساش پارلمان در که بید و خالق وسط نف بندت یاسای ده بیتن ام نجارین پیگیری پیبکین و ما وب آشکاری گوت خود وان آوره ولان سیاسی جدم استردان ما کرین الأوفيس باريزجيا دوی که ما گوت اوش کمیسیون ماستر یاسایا او رابون طعن الفياساي ده برانبري محكمة اتحادي والديف آگه داريه ما حتى برلمان كردستان اجتعنا لدي ديما يا في هيفيل جوري بيزانينت ما الأوفيس باريزجيا دوی که رنشتنا محكمة اتحادية عراقية السر اوان بندين طعن لهات ندانش ياسا هالبجاردنا دي خوجرين اگر محکمه اتحادیه فیاسه پسند کرد وکوش پارلمان در کفتی بیگمان کمیسیون دیکاری بونده که تنکو اف خلک پارێزگیان خودنگ خوبدن باشداری لایەن سیاسی و ڕێکخراوێن جواکێ سیڤیل دەگەل کمیسیونە بالا سەربەخۆیە هەڵبژاردنان تەوەرێن سەرەکینە ji bo سەرکەفتنا پرۆسێسا هەڵبژاردنان جبو گرنگیو ام افرو باشدار بینه و بو نيرين دربرين نيرين خو و تایبت هندك خالد در خستين اواکو بو هلبجارتن پارێزگه ها و اوین آواره کو باشدارین ام بفهد بینن کو پیوسته حکومت ایکم جار وی باری سر ملت خراکت بونمونه اول جار تأمینات امنیت و خلکی پارزیتن خلکی بزورین تا پاش نبیشتن و بریاره بدتن چونکه خلک جنب حزاخال دنوا خیوتگه هادانه اگر حکومت نشد و بکتن ام دبینن اف بریاره که شاشه پیوسته لزورینه که بریاره خدا بکتن آشکرای رخراو جواک مدنی شریکت پروسس هلبجارتنه رول خود بینن چاف دیریا انجام دانا هلبجارتنه ما پی خوش بو راستی وقت یاسا سیهو دجی پارلمان عراق در خستی رخراو جواک مدنی بری هنگی آگدار بان و بجدار بان دارشتنا برگن و یاسای دا کو گله گله سرهیم آوارەیەن مافێ دەنگدانێ هەیدناف کەمپاندا پترش 92,000 کەسانە و ji dervey کەمپان زێدەتر ji 145,000 کەسانە. سەلام باڵایی دەنگی ئەمریکا دهۆک.